Pozdrav švajcari, dobrodošli u još jedan klip na našem kanalu. U današnjem klipu elektrolučno zavarivanje, zato vežite se, polećemo. Švajcari, na početku da vas pozovem, ako možete, ko može da se pretplati na kanal Kriger AC, jer samim tim bit će kvalitetniji klipovi. Sve što više sredstava dobijamo preko toga, znači mi ulažemo u sve veće i veće projekte gde ćete što zanimljivije klipove gledati. A u današnjem klipu, kao što sam rekao, elektrolučno, dosta ljudi me je pitalo, što na Instagram profilu, što na YouTube-u, kako se pravilno u PF-u zavaruje i profil. Znači, evo ga, ovde je, na primjer, neki stub, ova 10 lim, 250 puta 250, 10 mm i ovde i profil i 220. Kako se pravilno zavaruje? Pošto u našem narodu ili na Balkanu ljudi najviše koriste elektrolučno zavarivanje. Što? Zato što su najdostupnije mašine i najjeftinije možete doći do njih. Zato ovaj klip radimo u elektrolučnom zavarivanju. Koristimo elektrodu Beller, kao i uvek, ovih svih 7 godina, 7018-1. Koristit ću prečnik elektrode Fi 2,5. Neko će mi reći, to možeš i sa 3,25. Mogu, naravno, nije problem i da uzem 3,25 elektrodu. Ali vi ćete prilikom gledanja filtera, kad radim sa 2,5 elektrodom, mnogo kvalitetnije shvatiti šta se tu dešava nego kad radimo sa većim prečnikom dodatnog materijala. Znači, ja sam ovde napravio već tu neku epruvetu, evo vidite, zahetao. Preporuka moja je uvek, bez obzira koji postupak zavarivanja. Za elektrodu nismo morali da čistimo na belo, ali moja preporuka je da očistite na belo. Čak imamo male i faze naglašene kod rebara i profila. Jer podsjetit ću, rebro i profila je debelo 8 mm. Ovaj ovde deo je 6 mm vertikalni, znači pošto su rebra 8 mm, malo smo naglasili, jer preko 6 mm po tehnologiji zavarivanja već treba da se pravi neka faza. 6 mm ovde u vertikali nismo napravili fazi, jer to na granica. A pošto su rebra na 8 mm, tu smo napravili fazu. Radimo danas sa paklenom mašinicom, znači EVM-om pikom 160 cl puls, upaljen i namestljen na 90 ampera. Podsjetit ću, bazična elektroda ide na plus pol. Znači, šta prvo radimo? Po tehnologiji zavarivanja, prvo trebamo da, pošto sam ja već zahetao komad u rebra, i to preporučujem svakome. Znači, nemojte heftati u ovde telo i profila. Zašto? Zato što posle morate da priđete, da ga izbrusite da bi uradili zavere, ali ako ga ne izbrusite, imat ćete tu nadvišenje, takozvano neko brdo, koje će vam praviti vizualni problem. Neće to biti problem u zavaru tehnološke prirode, bit će vizualni problem. Znači, uvek heftajte u rebrima. Znači, ova 4 rebra gde vam je komad koji treba da zavarujete slobodan za dalje zavarivanje. Prvo šta ćemo raditi? Prvo ću uraditi poziciju PD. Ovde, znači ugaoni šav PD, pa onda idem na PA. I kada vežemo u PA i PD, onda idemo ova rebra iznutra, dižemo vertikalu i završavamo sa ovim rebrom. Samim tim, ja, pošto klip neću da traje 100 minuta, nego 15 minuta kvalitetnog sadržaja, mi ćemo uraditi donje rebro, ovaj ovde deo, vertikalu, ovaj ovde deo i ovaj ovde deo. Znači, isto tako dolazi sa druge strane, nema šta da gubimo vreme da prikazujemo. Znači, na paklenoj mašinici je 90 ampera, Beller 7018 Fi 2,5, znači da 90 ampera krećemo. Opcija zavarivanja, formiram luk i vučem elektrodu ka sebi iz ovog položaja, a vidite iz mog ugla sad kako ću ja to raditi. Evo ljudi, uradili smo, videli ste, na 90 ampera i sada obijamo šljaku.
Sada ćemo malo čeliti četku. Pogledamo. I ovo je prvi zavar koji smo uradili u PD poziciji. Sada idemo zavar gore u PB poziciji. Jao, da ustanem. Joj, deda. Sada ćemo četku, očetkamo. I pošto smo uradili PD i PB poziciju, prvi prolaz, sada idemo PB i PD, znači rebra. Prvo ovo donje rebro, pa gornje rebro. Na istoj amperaži koju smo radili i ovo, 90 ampera. Sada obijamo šljaku PD pozicije i PB pozicije unutar i profila. Naravno, čelična četka. I ovdje isto. I pogledajte. Znači, uradili smo PD poziciju, PB poziciju, PB poziciju, pa DPD poziciju. I sada nam je ostalo da odradimo PF poziciju ili ugaoni zavar u vertikali. Pogledajte brzinu zavarivanja. Podsjetit ću 2,5 elektroda. Evo, vidjeli ste koje sam opcije zavarivanja radio vertikalu i sada ćemo uvatiti i obiti šljaku da pogledamo šta smo uradili. Malo je ugao. Sad ćemo malo da prođemo sa četkom. I sada smo, pošto smo imali faze na osmicama, na šestici nismo imali fazu, zbog faze moramo napraviti i završni zavar. Ovo je bio kao neki korenski zavar. Vidjeli ste kako smo radili. Sada ću uzeti 3,25 elektrodu i zavariti kojom opcijom? Istim redosledom. PD, PB, PB, PD i PF na kraju. Bazična elektroda 3,25. 115 ampera. Opcija zavarivanja krugovi. Evo. Sada ćemo čeliti četku.
I pogledajte zavar. Sada radimo, znači, kao i sa 2,5 elektroda. Ali neću mnogo pričati. Amperažu koristim 115 u PB poziciji i PD poziciji i PA poziciji. Dobijemo šljaku, malo četke. Završili smo PA poziciju. Sada idemo PB, unutrašnjost rebra i PD, unutrašnjost rebra. Amperaža ista, 115 Fi 325. PB pozicija, 115 ampera, znači 325 elektroda. I PD pozicija, ista amperaža. Pogledaj. I sada nam je ostala vertikala da odradimo ovih 200 mm, koliko već u vertikali, sa 325 elektroda. Po mojoj nekoj slobodnoj procjeni, nekom mom iskustvu, amperaža od 90 do 105 ampera. Pa nađite se kad vam bude trebalo. Opcija zavarivanja cik-cak sa zadržavanjem na ivice profila. Evo, zavarili smo vertikalu i sada obijamo šljaku da vidimo šta smo dobili. Ovdje, ovako, očistimo, malo da skinemo ovu šljaku, da ne smeta, malo četke, da bi što bolje vidjeli. Pročistiti malo zavar. U stvari, što da duvam kad imam kompresor? Vidjeli ste kako smo zavarivali. Vratit ćemo se opet na zavar. Prvo da isključimo kempera, jer moja preporuka je kad radite u zatvorenoj prostoriji da imate neke uređaje za usisavanje zavarivačkih dimova. Jedan od njih je i kemper. Za mene možda najbolji u svetu. Da se vratimo na cilj današnjeg klipa. Znači, vidjeli ste na kojoj smo amperaži radili sa Fi 2,5 elektrodom 70-18 i sa kojim amperažama smo radili sa elektrodama 3,2,5. I pogledajte još jednom zavar. Šta vam je mnogo bitno? Da vam ti zavari, znači, budu sjedinjeni
na ovim rebrima ovde da nemate rupa, a da budu vizualno dosta korektni. Vidjeli ste koji sam opcijama zavarivao i nadam se da ste shvatili, vi koji ste me pitali preko Instagram profila kako zavariti i profil za stub u vertikali, kakvom opcijom i šta prvo treba da zavarujete što se tiče bazične elektrode. Prvo da se pozdravim prijatelje kanala Kriger AC, a to je Meser Tehnogas i Beller, dodatni materijal za mene najbolji na svetu. Da vas podsjetim da zapratite Instagram profil Tor Welding DOO i Instagram profil Kriger AC Official Welder i zapratite kanal Kriger AC, kliknite to zvonce, subscribe da vam stigne notifikacije kad izbacimo klip, a ako možete, pretplatite se i budite član kanala Kriger AC. Do nekog sljedećeg videa, pozdrav od Krigera.